Made mangade. Siapa bos? Sembian bos. Imangkan buri. Siap bos, siap. Maren mulai depak ke orang Cepi rayap lepan ngaji ngareng sakit. Oke bos, siap, siap. Berangkat. Duh, udah remar. Bili hindarin dek remar ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian, Pak. Bermah. Bede lah pesen. Sekoran ya, Pak. Sobung ken, Pak. Mak wis tade menono cong. Minggu bili sih lu ngajak tade. Mak pasti dia ngajak tade boleh. Bermah bila karena si majer kau nyong. Orang ngoni nih Kak Jono cenan merol, Pak. Tak nemu sekali. Hilang hari lah cong. Pendi kau nanti seminggu. Pengen mau minggu kita ada. Kok ngal apa sih bede gue? Adilah, ilah kau desa. Ye, kian, Pak. Lemah ya kok, alang deh mas. Gue dateng lagi. Duh, apa sih kalah deh kok? Ocen-ocen ngari jadi aku senyaman wanya nih. Apa sendal lo? Cek lo. Ya ben mana? Ya, nyenok ben. Ya. Habin sabar weh. Apa yang dari cekir weh? Orang. Harus sambil lah. Hindarlah. Buya wah. Dem apa kok? Cecer dem malio. Apa nang disa? Disro baleng. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Beda apa? Malekas. Tikal pan. Tembang gula. Mabudar mo sambian. HP ini kan sa gula pan. Ano kambian? Sobong boleh, Pak. Napa, Pak? Sekala, Pak. Oh iyalah jangan tak apa-apa aja. Iyalah, berarti lunas sebenarnya ya. Oke. Napa boleh lagi? Kan sobong kan. Sobong bon. Oke. Kan gulun ada sana, Pak. Humokuk, Pak. Tahun Ki. Oke. Pijong. Oke. Nada iya mun soreng tade. Pakolay kalmot. Ki kala. Iya ya. Begitulah orang susah. Laris, 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 Bah, laris. bah, sehat bah. Alhamdulillah aja. Berapa? Gulan dia keperluan ke kantor bah. Perlu apa lagi? Oh, ini kerja penting nih bah. Apa? Habis gula elang bah. Cek gelap. Iya. Area gelap berikan lebur. Mak erek gelap. Cek pun masalah HP bang kita ada. Gula malah dikira alak ko teruwat ba abali Alexa lenteng aliyer bah. Ajri HP com. Beriin na orang yang tardeen. Arya kato. Kayaknya temu. Boleh gun masalah HP jadi. Majur ya bah. Iya kok tuh. Kita napa man korban bertemu bah. Weh. Kuncin hapin be ande cong. Oke bah. Arya. Apa bah?
cak nyamuk tangan tuh. Tumbaknya terumba. Oh. Ajriya bedenak kanak sing ngalak. Ciri-ciri bisa temu nih Bah. Pokok orang jinak kanak disare. Sebi bira khlerbit. Raja sedikit. Cak akan dijam. Oke. Pokok setanda akekap ajriya. Sing ngalak habil. Kun bibir raja nih kun Bah subung boleh Bah. Aku pengen begar sini ke sabung Bah. Beda. Kenapa boleh Bah? Paling mentak lopot. Si aklam piceleng aja. Ajriya sare. Orang sebab raja. Oke. Iya ajri kun ajri rijiri nala. Gula tanya boleh Bah. Roman guru ngadep ke kanan kiri atas beban apa Bah? Gila dong. Iya. Muka gila cak gila. Sebulan Bah. Arya rok toran meniko cak gila. Sero. Adam. Mantap. Iya mun masalah Roma aja cong. Pasti adep ketaniin nah. Ben dan Roman je insya Allah. Ada apa ndak? Tak tamunin mungkin. Ajari le jong, adep ketaniin na pokok. Teleren je. Oke Bang, oke Bah. Anu Bah, gula utang tak majar kada gula ki Bah. Mungkin bila HP gula temu majar gula lebih na pun Bah. Siap. Oke, kesan gula Bah. Bener kau orang papaan. Kejentar tak nggak bisa. Toyo. Alhamdulillah lunas itulah. Ya, tadi pikiran boleh aja kok. Ya. Kok besar-besar kini nggak sih tengen orang. Apa ya? Iya cari tahu sih gedeng lah lambak ya. Ini dia. Ah. Apa ya? Mbak, ada nggak sih ngecotang HP ben? Nggak bisa antara mana apa antar kok bon boh. Ah, engkau mendak bukti. Nah tak kira nuduh dah iya. Ah, di mana ban bukti nah? Antar kok langsung bon boh. Mun benar tanya bukti, si nomor setong bibir raja. Si kedua lambing jelang. Si nomor telo pernah nengkacungkan orang. Jidan Bah Mariono. Boh. Antar kok ban. Coba tak tahu aja. Masa pas pendapat dukun salah. Tahu ya. Mangkan buan gitu apa enggak? Mari jujur saja ban. Iya kok geng. Nemu di sakok lo kok. Ini mah apa lah? Ada jual lah. Nak jong. Apa? Mak bu, tak mandi.